bahaya na tu cinnane na pasuye pak na rekode na isingkeru na sabak pasingkeru tappa. Maka na biasa tu yang kalinga talu agaga malak dak make solang. Aga iro pak yang pertama degaga agaga malak dak make sola yang pertama sengadinna cinna ina pasuye pak na rekusi mata ituru. Maka solang itu. Yang kedua, agepi malak dak make sola pak nareko angka tau liwa kadina malak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi tatimmu bini'amatihi as-salihat. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ويزداد إيمانا بعد إيمانهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معاشر المسلمين سننا تمتوما لبيكو ننيا sila surang malabiku engke hadir Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, lo nikmay nasi mata ipasilin narang, ipakaraja makoto parupi mang ipakuling-kuling. Warikada asukuru katan rigang katari sesi alakbiran na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari ilalanna iya wani ilalanna iya wattu madicingi nato pada ang kasinapinranga mo papung Allah Ta'ala korome siyage egan na papinyamang gangkan na nato pada ang kahadere si mata mapisabyangi watakalita makuto parupi mang ininnawa madicita Lori ali marajana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan bahwa mamagi-magi papidicing iya ang kay ipapuli. Insya Allah mantaji saba alitiyangi nawading ang kaipaki salama alitirilino. Magkuto parupi man na to salama matu narikupada na to litre sarimun rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat na niya mapasalama. Masa isi matarya kiringangi na niya riya pongolongi. Rialina suruh matapat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Si diye suro makoto parupe mang tori suro. Lay suro ripong Allah Ta'ala pitag ni ilalat decengi. Timpaka ki ilalat patujuwe. Sarikon mangiro idi atan na pong Allah Ta'ala rilalan na katutungalinota. De na tumabela puli rijallo asalamakanggi. De na tumabela puli rilalap papidecengi. Nasabak mat dibulay batita mapuji ri anu iya angkay pura nasalay alimalabit na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu pada malat dai ipahang, tentu pada madeceng ipahatta, siage egan na papenyamang, ia angkay si mata na pinrangang ipong Allah Ta'ala ilalan na at katutungatta.
Kelak nikmat-nikmat itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangkanna di nagaga-agaga pada malada ipusukuru. Nariko sinin na bicaran na pabiri na magkuto parupi mapapinyaman na pong Allah Ta'ala. Dengan nikmat-nikmat itu insya Allah kita semakin bertakarrub. Pengak madicing ibati tak marapi ripong Allah Ta'ala. Nasabak sinin na papinyamang ia angkay na pinrangang ipong Allah Ta'ala. Pada hakikatnya milok mitu ipakil liti na tumarapi uko alimalabit na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan pada saat ini? Aga ia angkay ipapuli ilalan na iwatuwi. Insya Allah, angka na tumatut biliki bali pakutananay pong Allah Ta'ala. Narik kumakutanay pong Allah Ta'ala ripasalan na papinya mawatuwi. Nasabak de na iya manan na atan na pungi. Yaring asaginanga watu. Na iyakiya. Wadi jaji ir watuwe. Napakimi si matamadorakaywi pong Allah Ta'ala. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman. Yero idi to matapae. De napaja si mata ipat du pariolo na pungi sarak tak mencaji ata. De napaja ya lasara. Sari komeng iro idi mencaji atatoga ripuangi. Nasabak magay. Sige egan nasara mencaji ata. Natari to atyata. Syarat utama menjadi hamba di hadapan Allah. Ia naritu atiyu Allah. Tapakan jaki mati tak matur ripuangi. Na iya na jama-jamat tae mancaji lalatoy na tumarapi ripuangi na sabaan kaagaga milo pada hidup pamaturi akhira insyaallah. Iya to na to sabana alimalabit na pang Allah Subhanahu wa Ta'ala na darampe-rampeng ni ilalan na ako rangi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yer masih na pungi. Jadi nasabak yetu idi pat digaga malat dari sapa kotanya masih. Yer masih na ipong Allah Ta'ala. Malada imacawe risinin na atan na tinapuji mapidece. Jadi nigi tahu. Si matapuji pigaw ipapidecenge. Wadi jaji mancaji decin realene. Wadi to jaji mancaji decin na ito igay. Sinin na decing iya wadingnya na papole. Majapun na. Yena tu allalangang nawadding iruntu masene pong Allah Ta'ala. Nasabak sinin na agaga iya angke idecengi pa angke riona pong Allah Ta'ala tu ilalan na. Termasuk aga iya angke si mata ipatundro ilalan na iya akatutungatay. Maka saya teringat Bapak dan Ibu. Maka dayero surona pong Allah Ta'ala. Onro bateta na patika untuk si mata decengi dua agaga lino akhirata. Na lengi surona pong Allah Ta'ala si dipakakasa. Aga iro pakakasa na. Pada toha biasa na pagura surah matapat na ipungi. Maka na nariko ang kataw. Melolongan idecen na dua wanu alino akhirat. Angka apa agaga na rekomilawi ajak mo pasaran. Apa agaga na rekomarilaw ko ajak mo pasaran. Nasabak magay
Yena apa agagawat dingi papuli atan nagalino makuto parupe mang akhir. Sering kita baca, biasa na baca guruta, biasa na baca imangin na kupuray mas sempajang, atau mungkin kita pernah membaca dengan doa yang sama. Aga nasa nabita. Ye komilaw ko kuponge pakanjaki aturan na. Makanya Nabi memberikan satu doa, alena metona bitta mapak gurangi. Ada iro. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda. Puakku alimana kasih apa tirotta. Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu. Magi nangka malat da ilaw apa tirongnya pak. Nasaba ko angka agaga melo ipapolo na dibola apa tiron na pong Allah Ta'ala. Insya Allah, yena tu agaga pak papole pallomo-lomo. Nasaba mat dibole apa tiron na pong. Angkay mat dibola apa tiron na pong. Maka itulah dalam bahasa Al-Quran dinamakan dengan hidayah, petunjuk. Alelay pong Allah Ta'ala jalo kaki makna iya bupukan kay sarikom makuwat di musalewangan. Alelay pong Allah Ta'ala si matapat di bolangan inalang na atita. Makna si kira-kira iya mo pigaw nawat di kumapidece. Itulah petunjuk pak. Pagkay mati tak lolongan iro, di gagasang nga din na natomarilaw. Nasaba de na mungkin ilolongan, narikode na makanja bate tak marilaw. Maka Nabi mengatakan, ilawi narikubunga marilaw ko, iya narito papinya mangapatiron na ipong Allah Ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda. Ipwaku alenga pat dibolang ke apatiruang. Nasaba iya na agaga masuli ang kana. Dan kana ketupan rita o kumasiri Syekh Tontowi pure na rampe makada onrawarat na itu italae apatiruang benne dega aga wat di milo saliwan na apatironge iya na tuba milo. Nasaba magay, iya ko pong Allah Ta'ala pat di bolang ko apatironge alena yung pong Allah Ta'ala patarakte i anuat dingi maparaluang. Namo de mo tatatacid di perluang. Namo de tatatacid di nasaba magi alena pong Allah Ta'ala ti minruki. Alena pong Allah Ta'ala ti pajalokan. Nasaba iya ko alena pong jaloka ki hakul yakin. Dece itu. Nasaba biasa tutu ini pak. Yatwagang italah hidayatul aqliyah. Tapi de nengkan yatwang italah hidayatul ruhaniyah. Madari akalang yang biasa cocok, tapi biasa si sali si bawa ati. Makanya ia tu atak butungan na apatiran na pengelatalo kuy ati. Hidayah Allah itu Allah sematkan di hati. Makanya malat da ilaw puang, pak dibulang ke apatiruang. Dan karena ia kupungi pat dibolang ki apatiruwa pak, maka insya Allah sinin na tumatu pagkalinota wading imalecek na sabak magay ternyata manuru ini anu ipahangi pak degagot di belawi tawe pula patiron na pong Allah Ta'ala sangadin na nariko yetu tawe pak si mata nampi mopi hawa nafsun iro cinay malakda
Sebab itu ko liwa iladat na Chinay pa, apalagi na reko angka ipu Cina na degaga, tepat itu na madari makisolan. Pakolinya. Jadi itu Chinay pa makanja. Tapi ia komelo komita to na solagi Cina na reko itu Cina na degaga tepat na mampi i Cina. Degaga tepat na mampi i Cina. Maka hawa nafsu itu perlu diikat dengan iman. Tepat. Aga pasyon na tepat. Pagkasiwiyang. Ye ko ipapole pagkasiwiyang mamaday nilolongan ni apatiruang. Contoh-contoh ye. Contoh-contoh Pak. Contoh-contoh. Melo kak mita ki. Ditoga na kira-kira. Yero idi Cinata. Ditoga na Cina si mata. Yarga ang kamoga Cina na tepat. Contoh. Pak Tanay ki jolo. Ye ko angka okko yolota. Dua andre. Taran ito makada. Baronggo napsualah. Contoh. Kira-kira ko tanay ki pa. Ye ko silendarang iburonggoy na suwalay. Kaya jolo tajap pa. Baronggoy atau suwalay. Ya kan? Ya. Lo kak mitay. Kada makada buronggo. Iro ko dapat cat ceninge. Ya yar gotong makada mula ni marunu taci di isi ya yala ni buronggo. Tapi iro sakka emo pesina na jepai suwalay tapi aga melo pada kipata be. Oko ini matu masada iya. Makna guruta ke Haji Abu Nawas bintang Allahu yarham. Upanna. Na angka aga dua malak mupoji. Silenar okko yolomu. Silenar okko yolota iya. Iya ko makna inangnya akalammu. Makanya kapak burunggu. Dan kanda. Yero liman na nangye melo inala barunggu. Tapi iya ko na ceri wirekalan na atinna. Maka da upan ng kataw si mata na patundro icinana. Iya ko melo ko japay burunggu. Pak buruguri limanmu. Paliselis selok kusuwalay. Aga batongan na iya. Makoto cinata. Ya kodela paja ituru itu Cina pak nadela ipaliselese tacet de ko akhirat tak naso lagi ki. Ya natuna angka tahu pak dek nak kedawan ni dek nak kenaso dek na paja na sapa pak kalinong. Magai dek nang kana pak guru-guru alena palese icinana untuk masa tepa na parewa ipemang innawana ripuan ni. Banyak yang begitu Pak. Maka na oke tu Pak Melo irita nangi bate tak mencaji ata sarekombangi na angka tepae na dibola apa tirongi na Pak guru-guru aleta na ajak na itu turo cinesi matayala sara palesei sarekombangi angka cinnari akhirat na sabak magai sinin na anu angkai Pak mesti ipalisumana matu ripuan. Inilah pentingnya hidayah. Inilah pentingnya Pak. Maka Rasul katakan minta ilawi sarikom menginaan kay apatironnya. Agapi wattuqa. Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa. Apa itu wattuqa? Ya telah wattuqa angka dua Pak betungan. Yang pertama ami taurang, yang kedua akasirisan. Magi nang kana Pak guru toki nabi tak makero Pak. Sarikomeng yeko angka agaga na pencenga kupongi.
menceni tepak, menceni akatutunganmu, menceni sungamu, menceni papinyaman nawaran peramu, maka sertakan takwa di dalamnya. Pacin rolangan ina sabak tahu. Aga sabana. Na sabak ye ko angkay tahu emat di bola pak. Yena tu nama dari ini non roiki siri na de na tomelo papule anu na caccepon. Sebab tomi tahu je. Na sebab ye tu puang si bawa ate pak si salah na rakuyak kita urengi. Ya? Oke. Ye kokko ki puang mi tahu irappe i. Ye tu si kokko ki padat na makhluk itu mi tahu ya belai. Maka orang yang bagus kualitas takwanya itu semakin dekat dengan Allah. Ada pijik nadik natomi macawi pak. Tabi ta perajakat nampangi. Ta coba gere tarana i ale ta aga pijik pas sabar nadik natomi ta ukupun. Na segala rupa ni batena pung Allah Ta'ala pitaki contoh aga pinadik natomi lonriwa pak. To sila lone pura irita mawata deni gagar luna pakita mata ta'ala rapanna. To pura wasiat berjamaah kana deni gagar siwawa ini aga pijit ton rumah matu-matu. Orang yang mungkin selama ini kita dekat dengannya, orang yang selalu kita bersama dengannya. Kelak mereka akan mendahului kita atau kita akan pergi lebih dahulu. Maka takwa ini yero ami torengis si bawa akasirisannya pak para luto payilau aga sabana bajik sininna anu ia angke dapat di bola pengelah talak nade cengimana kimaturi akhir. Ingat ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allah itu adalah hakim yang terbaik. Uku akhirat matu pak dega gato napa rogi pengalatal. Allah akan adili kita dengan seadil-adilnya. Maka biasa kita dengarkan. Kalau di dunia kau tidak mendapatkan pengadilan yang adil, maka di akhirat kau tidak akan pernah lari daripada pengadilan Allah. Kenapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Para lipat diboler. Makanya biasa kak mate yero ini rupa tawe pak onro bate tami tahu tabe biasa malah deki mi tahu okko CCTV ye daripada kupuangnya CCTV mo jorna saja to pangka jener CCTV di padi mega CCTV nama sigita engka to kapa CCTV ko bolata engka to pakutan aku magi taruh CCTV bolata kira-kira magi taruh magi taruh ini mitau kita dengan agar pak iya toh iya ko angka aga-aga malak ipuji pak biasa itaruh makanjak bateta piara-piarai bahkan kita berikan CCTV kenapa kita takut. Tapi iro pengelah ta'ala pak ni satu modelik na atanna. Oh nyusag. Maka dero ataku malada ni tahu di CCTV daripada iya. Iya ko make itu pelik metok kapat tungke ko CCTV. Nah sebab itu ini pak angkato CCTV jok kata. Iya ko iya CCTV mak neke pak iya to mitu matu pita gambra na anu iya angke na shooting. Tapi iro CCTV dokka-dokkate kega ki mondro na cinro laiki. Aga sanna angka merekna. Aga merekna CCTV ta. Merekna CCTV ta rakibun wa atidun. Ada rakib yang mencatat kebaikan. Ada atid yang mencatat keburukan. Magi nang kanapat di bola pengelah ta'ala makero. Nasaba yerupong ini samolele na atan na makda angka matu atakku namo matu iya ni waktu mapangiwang oku akhirat. Jadi itu jago na rupa tahu pak namo matu pong ini waktu mapangi waktu.
Bahan apa ngewang? Aga na pangewangan rupa tau pak nomor sidi. Ha? Ke. Meladai matu na pangewangi. Angka tau matu oko akhirat pak. Dena ipatokong na sa pak kita matan. Ya lay papenya man na pakitan na. Dangkan na lele kalappo-lappo. Naparote si puwangi. Aga na pau. Lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Puang. Majid nangka. Mupatokong na ako akhirat na deje gaga pakitat ko Magi malay pakita mataku. Nero tempo ko tuwa ko pangkajen ni po na makajit kanya pakitak. Ondro kanya na pakita mataku patimpo no ko pangkajen ni. Manyamaman na mo po ito papinyamam mo. Tapi kenapa ko bangkitin ako dalam keadaan buta? Mapanyawan niyo ro. Aga papebalin na po ni nape upabuta ko akhirat na sabak magay yero tempo na kokolino lala pakitam mumite papenya makku tapi malupay ka o kokolino tak kalupa kata Allah dalam Al-Quran lalikal yawma tunsa yero watuwe malakdak kak malupay na sabak makukuwe iya to si pun na akhirat makukuwe iya to si malupay ko. Apa ngewangan ro? Apa ngewangan ni? Aga pinapangewate pa. Biasa to ini pa ang kasipat tak masaka. Ini na tumatu jame na tumasaka mo pa. Makne pong Allah Ta'ala hey. Iya ko biasa jame anu make ini. Nakdatanya iya pun. Ya ko tu lima sakka ni makwar makli pong Allah Ta'ala hey putarakan ni CCTV na itu he putarakan ni magi na iputarakan pa na sabak yak kita rako kumasakka ko angke butin na he mako itu gunana CCTV tapa ya ko takko angka gagata lenya na angka to nang ijallo itu dan sebagainya namelo imasaka putara kasisa ni tehe. Majid na kamelo kumasaka na tapamu. Mana kalau di kalau masaka na tapamu Jadi ada orang seperti itu Pak. Maka yang dibutuhkan adalah apa? Waktu kok. Yang ketiga, apa yang Nabi ajarkan? Wal afaf. Agatullah wal afaf. Kita minta kepada Allah agar Allah merawat kita, menjaga kita untuk tidak melakukan maksiat. Itulah afaf. Afaf itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada kita. Magi na ilaw pa. Nasaba yero ini tepat tak madari madeceng, madari madodong, madari lagna. Maka narekodik na to mariloko pong Allah Ta'ala pa yak kita orang. Takot lanya itapa namun pak madecengi masalai pak ipakang kamana to. Maka kita minta wal afaf agar Allah merawat kita untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Itulah wal afaf. Kan jalan deh pak. Allah yang pelihara kita. Yang itu sebab natabe desa ko kumay pa pa ko kebendoro mako mato. Biasa ki may kalinga to bang. Biasa ki utanay ki jolo akasyaga na pa kuli pa bang yang Allahu Akbar tempo na bunga bang. Kasyaga. Akasyaga na pa kuling Allahu Akbar. Akadua to kepa 2 atau 4 entah pumanan ni akapa Allahu Akbar Allahu Akbar dua ni Allahu Akbar Allahu Akbar apa maju nak kepa pak ia kotomade cepaan na dena kelak kepa bagi pakoli tapi ada papasan na to acata pak kenapa kalimat Allahu Akbar itu terulang 4 kali dalam kalimat azan maki beton
pa sulapa non roye tawelino non lima na kutupang non likito niga to non lipong Allah Ta'ala korpa sulapa dua niga asyhadu an la ilaha illallah nigi to pura mapesabdan ni alena pong Allah Ta'ala puang noli ko itu. Yang kedua siapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Engkau dipanggil oleh Allah. Maju noli kipongi. Aga nolirki. Hayya 'alas shalah. Allah panggil kita untuk salat. Aga di mondegen na sampajangi. Hayya 'alal falah. Sarekom mangiman caji tau mau pagi. Ya ko ipapole sampajangi. Nasay sakit tau mau pa. Nigi tau ipan caji tau mau pa ko pengelah ta'ala. Muncul kalimat akbar yang kedua. Kedua menimakoling. Aga iro. Allahu Akbar. Magi na kedua mani. Nasaba iya ko angka to iring amaw pa kang ko pengelah ta'ala pa. Iya na tutulologan ni. Asala makan nalino makuto por pemat di cina akhirat ia na tu sabakna nawek kedua mi ipakoli Allahu Akbar purana hayya 'alal falah. Aga copok na. Aga patutuk na. La ilaha illallah. Ia ko iya yakatan ni masa la ilaha illallah maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tuqa. Apa itu tuqa? Orang-orang yang akan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Pak. Wal ghina. Agar wal ghina. Nalituki pung Allah Ta'ala atanangan agan naganagan ritujun na pakkalinota. Allah yang berikan. Allah memberikan. Ya kumagi na riko angka iya nangit talu mak diolo alina pong Allah Ta'ala malengi apati ruang na jalo ka kija majuang iya mujamah ha ya ko angka na nangi aga pa ya tunru-tunru na rijama aga pi wattu ko ya sare ko mangiti pencengi tau mo na riko mujama itu ada na lanya tau mo na riko itu mujama ya ko mencengi tau mo aga pi wal afaf upan na pinga mence tau mo pasti si mata najagai kupung Allah Ta'ala poleri anu na cacai. Ya ko iro lala pak pada yola lete hakul yakin wal ghina. Ia na tutau pak na madari marumu pak kalinona itu to maki. Seolah-olah Allah lancarkan rezekinya. Kenapa? Allah yang mengatur kehidupannya. Ia na tunak na tu acata. Aja na ko pusingi anu pure na patentu ponye tapi pusingi an iyede pa na manasa ko pakkalinum aga iro pa urusak dalle ale na pong Allah Ta'ala punna atantuang aga pletam manasa akhirat tatam manasa itu perlu lupakan jati itu na jewatan na ini pa yiko tumasapa-sapa tumilo sapa dalle na ipaham makna iro pong Allah Ta'ala ale na pakangkang dali tapi na sabak ngupa icinata na kada igaga tepat na ipahang makna pongnya mawarit dali tapi na rikupongnya manguli ale na pongnya yak buku-bukuri ale na pongnya yak bukuri na sabak magil pak ina nangihe bahaya na tu cinane na pasuye pak na rekode na isingkeru na sabak pasingkeru tepat. Maka na biasa tu yang kalinga talu agaga malak make solang. Aga Eropa yang pertama degaga agaga malak make sola yang pertama sengadinna cinna ina pasue pak narikusi mata itu. Make solang itu. Yang kedua, agapi malak make sola pak nariko angka tau liwat kadina malak na turu. Make sola tu. Yan ang kataw liwat kadina malak na tu make solang itu. Yang ketiga agapi malak make sola pak degaga agaga malak na makisola sangadinna nariko ang kataw pa tinilo yasan pakkasola lakda to itu. Makanya tabi biasa tu ini rupa tahu
Nareko ipapole anu ipasili narangnya makuki pa malada kisi mata mapoji pungulatan sebab magay ipahangi ang kaman kamatu waktu pak ipalisi pemang anu ia ang kinapin dengan pengulatala. Kenapa? Semua kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang yang pandai mengeluarkan, alhamdulillah pak. Ya kota melo mak bicara mapas lagi na pa aja na pak guru tu pangkajin nih, tu mabasama nang itu. Iya. Di mana-mana kita mendengarkan masjid banyak donaturnya. Aja nang Pak Guru itu pangkajin nih Pak masalah abasang macam. Tapi aga perlu Pak Guraki. Aja tamacam pasu tapi dia tamacam terima. Aga betongan na. Terkadang kita mengeluarkan harta ini adalah milik Allah, kita keluarkan untuk Allah. Tapi terkadang terkadang ini sesak rupa tepa de panoto macam terima. Aga betongan na biasa iro Pak. Ia pernah madece syukur tak narik ko anu madece na pagkangkaki pong Allah Ta'ala. Tapi ia ko anu masalah-salah Pak. Biasa dia pernah may makanjak batay tak tarimay. Satu contoh terakhir Pak. Contoh terakhir. Sebab taman waktu terakhir. Pengalaman pribadi. Ia tempo ko meron liso pole Mekah. Baru-baru ia. Melo ni Saleh Madinah talojat dah. Si sana ko ki oto Pak tapang ka pengumuman. Maka dayero pesawat melo iyo lah dia na jaji lutu. Maga jitu jamaah haji Pak ko melo lisu macinala dan ni lisu. Tapi iyero kapalak melo iyo lah Pak dia na jaji lutu. Maga mamusu itu. Israel rotu mamusu dia na jaji lutu. Jadi aku padangi jamaah maka dekat dia ama patalat tu jad dana capuman ngapalan hajita. Aga betongan. Allah ingin melihat sejauh mana kita ridha menerima ketentuan. Melo imite pong Allah Ta'ala ri idi matonga-tonga mokoga marennu okko anu purwapa tentu. Magabenne na toko na yasi na kapala Pak namusu tawe aga nagaw. Alam mo de Pak de pa natuluto. Apa imitoy rawan niya Pak nasangiti siyaga gan na penerbangan itu Pak banyak penerbangan tidak jadi terbang. Maga itaw. Melo ilalo yasi na Qatar mamusu itawe. Melo mole Bangladesh biasa to ang karuda lalo kuro. Jadi memang palalang nasalamakan aja na murutu. Magay, inilah yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang saya sampaikan sebuah hikmah besar Pak. Terkadang ang kaagaga Pak majari Pak kita matakta untuk tarimay. Tapi nareko Pak di boleh tepa alele pong Allah Ta'ala patentong iri ini pasti angka itu deceng na tampu. Inilah barangkali pesannya Pak. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita ini semakin dimudahkan oleh Allah, semakin diberikan istiqamah dan semakin dijaga oleh Allah untuk senantiasa taat, dan paling tidak dari semua rentetan-rentetan permintaan itu insya Allah akan mengalir sedikit keberkahan dunia yang inilah yang akan kita pakai untuk menjalani kehidupan sarikomangi nawat ding asalewangan pa iruntu nila na pagkalinota makuto perpemang asalewangan ukku akhirata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.